Good morning, Mami. Good morning po be sa akong viewers. Gidang Mami. Ma'am, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Ang gapo ni mo nang gikuan? Mana? Ha? Sobra po be gatos. Yep, good morning. So our time now is 7:31. Again, this is Congressman Goland, Victor Goland area compound. So here, that's Mormons. You can see the Mormon church here in Chuk. Yeah, beautiful church. So from here we'll see how many minutes. Salmonid. Huh? Yung salmo. Si Sam. Oh. Okay, shout out. Esuranim, raranim. Awi medicine. Tuwad ihang sakyanan no? Condolences to our kababayan Paichukis. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not be feared, though the earth be removed, under the mountains be carried into the midst of the sea. The waters do roar under trouble, under the mountain shake with the swelling thereof Zillah. There is a river, the stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved, God shall help her that ride early. The heathen rage, the kingdom will move, he uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our mercy. Come, behold the works of the Lord, what desolation he hath made in the earth. Breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I'll be exalted among the heathen. I'll be exalted among you. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Grabe, wey. Sa tanaw. Saan eh? One. Wayo. 7:34. Good morning. Tarararam, wayo. Patung nga manggid si Marie.
Ayo. Anak ko. Malalim. May mabot. Ha? Nagyapoy ito. Nagya po ito, no? Tsaka, no? Gabi siguro? Gabi siguro na. Isda. O, gito ka pa isda diri morning ba? Practice ta? Ha? Practice nagpalit og morning. Lagi na, oh, nandot kayo mga isda mangwa. Gani. Yeah, just come and buy fish. Hello friends, good morning. Have a wonderful day. Shout out di ay sa mga kaibigan, mga kapatiran, mga amigo dyan sa ating bansa Pinas. Shout out also to Ma'am Jai Jai Kiko, our Chukai uniform, basketball uniform sponsor. Ano man agang? Apil sa hog. Apil sa ang sa ipa basta na kan ma'am ay patok basta nga makita tala na apil ka ikaw ang subject nila. Wala na doot no. Wala siguro na ako naingana na ako ma'am. I don't know. No, dugo sa isda. Nahog. Sorry guys. Nagalik wala nalik. Ay, shout out di ay. Ang Day Arlene, thank you kayo. Nindot na kaya kong kuan, vlog diri oh. Salamat kayo sa pagpalit ani nga phone. Thank you kayo. Diya man daw anak. May nagpalit? Nag-receive. May nag-receive sa pan order. Salamat kayo gang. Laki man tingit. Ha? Lucky di? Di man? Or kato man tong laki tingnan. Bye man siguro. Salamat, basta kayo salamat. Salamat din kaadyo. Vlog na din ko. Dudu. Nga naman. Anak man din, isibog-sibog lang. Oh, next. Nahulog, no? Kuya ito. Waya. Kuya ba na ka? December na jadi. Shout out. Tsaka akong ibang shout out. Ate Yan. Nasa kilid si Ate Yan naka green. Unsa na? Dark green mami. Ha? Unsa na dark green? Ha? Unsa ka color dark green? Pag-ingana siguro. Then kuan siya nakalitan siya. Hoy, Murag wala niya mo to gikuan. no, murag wala lagi no. Tama ba? Kaya ako magbutang diha may wala man kit mo. Ilang hapon na po ko
update ulit. Oo, no, pauli. Update po ko niya. Ano po kung magbutang ako na. Oo, sige. Magbutang ra ka? Diha, Dili ka mag-ana? Diha. Nagidi ka mag-ana? Do, gyapon ta makita. Ha? Bantay ha. Duha ta mami, ha? Basin. Basin. Ay ay ay. Nice view guys, see, look. That's why I'm doing this one. Update today, November 8, 2024. Hienchuk Fausumi. Friends, mainland, mga kaibigan, friends, Chukis, Filipinos, Americans, whatever. Tung 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 nurut nu. Oh. Shh. Murang bagabog. Sama guys. Nakadaw. Ragabog ko. Oh, sorry baby. Baby. Nangyayat na mga antahon sa bisura o kay mga bata Yeah, sa shout lawayan out. kaayo. Very good. Mga bata sa mga wala agad. Kabot-sabot sa basura. Uy, nandiyan naman ang makina. Okay, shout out. Thank you. Thank you. Bye bye. Until next time. Nandiyan man eh. Uy, anak din na. Dagway ni mo. Bye bye. Ano po na ikat? Good morning.